Number 2 Donghap English LP School Sertalin Asengkan Kepleng Arni Catalan. Karbi Anglong Arlo Longle Aron Ahokpet Chinipon Pelang Lapen Manghu Mangram Etlang Pusi Chairman PLR LIPA Pen Kaningje. Rangsina Cultural Hall Lorolangso Difualong Nikep Aparman Cheng Burup Lapen Kumdeng Dong Kitip Aseke Kipi Kecheng. Kardom Nili Karbia Birtathan Bang Sami Wilerbon Krupi Non Arjik Tha Birtang Tonpen. Number 16 Nomati Constituency Arlo Donghap Inglong Pi Ahawar Along Kedamtang Chitini Pai Kep Arni Ada Porpai Ner Kep Aporpen. Number 2 Donghap English LP School Sertalin Asengkan Kepleng Arni Alir Alon Pen Catalan Pon Pusi Dengang Kat News of Herangke Robin Bepen Birtanang Pali Sertalin Aningkan Kepleng Arni Catalan Pon Along Aluhi Sarpo Amana Peng Pen MSc Ritesh Inghi Kacopa Aluhi Samilangso Block Pen VDC Chairman Juti Timong Samilangso Block Along Klembang Purup Singh Bay Kasa Mai Pubor Singh Kro Chinthong Ronghang English High School Headmaster Thonisor Teron Donghap Sorkari Rong Asar Babu Tokbi Dengang Sports Association Mai Pu Dhonu Krop Men Chenglok Penangan Kicopa Aluhi Atum Cetong Dun Rinti Sertalin Ketalon Along Mai Pu Horidev Timong Arideng Pensi Lama Pangjarpon Lo Lapen MSc Inghi Arideng Pensi Milur Kai Posi Sertalin Ketalon Asai Angdeng Pangcheng Ponlo Anparata Sertalin Asengkan Adun Tu Arni Mesenpen Catalan Ponjia Phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Aphan Kachopa Ponji Aputhak MSc Riteshing Hipen Donghap Araratumapan Lamthe Chaktekang Durga Puja Aphipen Barokwa NH36 Atowar Pipen Donghap Ahawar An Kacheleng Aphan Mesen Towar Kaslam Piponjia Phan Radatumapan Lamchak Pipon 2 Chitini Pai Crazy Arni Anarlo Porpai Krehini Rachitim Apor Malampen Difu Circuit House along Karbi Anglong Arlo Longle Pelang Aron Kachini Ponjia Phan Karbi Anglong Arlo Kedo Sorkari Rongasar Karbi Anglong Autonomous Council Lapen Protection of Land Rights of Local Indigenous People of Assam Angbong Mai Kangi Protection of Land Rights of Local Indigenous People of Assam Amai Phua Barim Chief Election Commissioner Harishankar Brahma IAS Pen Kacharipon Amayalong Karbi Anglong ke Inglong Along Rilapen Inglong Asok Hai Tumsi Longri Long Pet Nangchi Ladakh ke Inglong Asok Kalidet Atuma Phan Longle ke Jorpulo Tera ke Aron Karkanlo Lapen Arona Tengpen Hemkang Samda Chatap Nangchi Labang Soalam Kachingwaya Hut Kyongdung Alam The PLR LIPA Atumpen Karjupon Aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue IEM Kyongdung Alam The Chatagdun Tekte Nangtum Metang Council Dokok Apita Nangtum Longle Pelang Charaikom Tekte Deadloma Laso Teng Bulote Nangtum Ke Kosonlo Kereng Tekpo Lapen Nangtum Karbi Anglong Metang Ajakong Dokok Apita Longle Pata Awe Pulote Mukewangje Akai Ke Kodaklo Kedopo Karbi Anglong Autonomous Council Atum Lapu Anle Charaikom Tekte Pulote Nangtum Ke March Planet Mate Sining Da Pophe Longle Ta Pophe Adim Alongle Dodam Rong Non Pusi Karbi Anglong Autonomous Council Aphan PLR LIPA Abitung Atum Putikang Anparta Kewangji Arni Karbi Anglong Autonomous Council Ahinpen Ratat Hengno Longle Pata Kopia Thesi Kenang Sodma Bangso Puthak Chirok Togasai Deng Pontha Lapen Koson Pensi Longle Pata Kelong Echimala So Puthak Sestami Bidi Thantekang Tinta issue ami olop yat gompolo which is not in homor itu no hoy Tinta issue amar karone yat lageli number 1 yat revenue system olop set no hoy mane amar jene ki homor gode bilak state amar gode district wise set system hoy yat oloman olop loophole ase olop confused state of affairs olop confusion ase tekhani ki kobole moi ki kobole apni ki kobole itu mane system to olop mane set hoy na to Autonomous Council is there from 1953 1973 keman hoy 1952 par jito ase amar ei council to কিন্তু মানে কিছুমান প্রটোকল তো মানে সেট হোৱা নাই স্পেশাল ৰেভিনিউ সিস্টেমটো মানে পাটা দিয়া সিস্টেমৰ কোনে পাটা দিবলৈ কেনেকৈ দিব লাগে কাক দিব লাগে এই সিস্টেমটো অলপ এটা সেট হ'ব লাগে আমি ইমান দিন আজি আমাৰ গোটেই ভাৰত দেশ আজি 70 বছৰ হৈ গ'ল ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোৱা কিন্তু আজিলৈকে ইয়াত অলপমান সিস্টেমটো অলপ ইমপ্ৰুভ হ'ব লাগে এইটো এটা নম্বৰ 1 নম্বৰ 2 one major deficiency is that staff board কম ইয়াত So, council is jibla bhal korbo khuje, kaam korbo khuje, lack of manpower, lack of resources. Itu mane bahut ekhato holo hindrance ase, mane olop barrier hoy.
Camera person Stefan Teron Penati Strong for Cut News Difu. Chitini Pai Krehini Arni, Analo Por Pai Krehini Apor Malompen, Difu Lorulang So Rangsana, Sarpo Cultural Hall along, Ason Karbiatum, Achenkitip Aseki Kipipon Bosi, Perangkiatlumpen, Birtanang Pale. Difu Lorulang So Rasinga Sarpo Cultural Hall along, Nikep Aparman Cheng Burupen, Kumdengdong Kitip Aseki Kipi, Amai Kangpupon. Labangso Amai along, Alhui Sarpo Aman Pen, Karbi Anglong Autonomous Council EM, Rupsing Teron, TCRO, Reni Terangpi, Karbi Anglong Autonomous Council Joint Secretary, Dennis Waringti Lapen, Manke Doatung, Chetongdun. Tukok ponte, hempre bata nang pi bata bangta, tong sekon bata, temsa. Di tai tong jutang chokli pulote, nang pipi yo. Dasi lata jutang ka pang tang kon ka phat itu ma jutang, asu se prang ka pa prang ko iklen monta. Hempre isi kacesong ponja atau warang lolata. Lapen ang parta, ongdung siki kendunji abang kuatum, siki kendunji apan cetongdun renti. Non malam sopor pan dihina parman birtamong taponik sinang. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham kim je phansi jitam bom lo. Nangki pray to do lo. Nilita hemgimi kim bom lo. Sita lahaya lamen asapta nili mathate. Athema nili hemalo extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimpondo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Langpi Dehangi Rural Bank welcomes you to own your new Royal Enfield, built for all roads, built for no roads. Dealer Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Bokazan Dimapur Road, NH39, Karbi Anglong, Assam. For service 7896169017. For sales 7896169021. Email ishanmotors@gmail.com. Easy loan from Langpi Dehangi Rural Bank, banker to hills people of Assam. Financer, Langpi Dehangi Rural Bank offers two-wheeler loan, low EMI, finance up to 80%, longer repayment period. Contact your nearest branch for more details. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available. List of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming. Full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup. List of facial, signature galvanic facial, signature Aurelatus facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial, and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Aturkimi Outlet, Difu, Karbi Anglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500. বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে জুটি লগা আসলতে ইয়াৰ আৰত কি আছে ইয়াৰ আৰত আছে কান্স সৰিয়হৰ তেল স্বাস্থ্যসন্মত বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত Aturkimi Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items.
Top Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason selam pontanglo. Lasenang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dihin amo phiputhot birta longwang thulo non hejong inod resim kang tangkio KPLT Finance Secretary Birton Deron Cheparjan rock aphan baithalang so police atumpen kinep kang nang pon pusi baithalang so kat news apherang kepen birta nang pale Birton Deron Cheparjan rock aphan karbirong supi teron arong along pen baithalang so police atumpen kinep kang nang pon police arideng kaching nang check along pen pistol ebong long pon pusi pachini karbirong supi la pen kolonga ha war malam aron repen tangka ke hang anparta nini ni tham aprang thangbak be heleke apthap aputhakta akoi klang hamren jail along bengpon lo setami puthwat baithalang so police station along 123 karju pater tok asai padupon 2 police atum ben karju pater tok pon ahut bongsir cap AK series rifle lapen heliamu kerengta ahemalong pen kelong pon 2 pusi birtalong Diful dhonsuri ka cheleng atowar chitini phai crazy arni anarlo por phai crazy raminit inkoya por malompen ONGC adum amotor ka cheleng bom ahut katewar abang aphan angbip along heliamu kerwajok arenga hukeso chitini phai crazy arni anarlo por phai crazy ra minit inkoya por malom ONGC amotor kewek abang aphan heliamu angbip angden along kerwajok arenga hukeso motor katewar abang phu Abdul Qayyum pusi police atumpen than pachini pon non amat arenga hukeso abang phua phandi fu civil hospital along selang pon bom lu pusi birta nangle birta bang kela pon sakang ton pon ikla lange bom thak kat news channel domi thakmi korwang thu